A Janet je čovjek koji je, znaš, bio dosta jak. A onda kao ne mere više na noge, znaš. I sad je on je zadnje dana kad smo izlazili, kad je se nam desilo onaj egzodus pred Oluju, njega je granata pogodila neđe, pa kao da ga iglom ubilo neđe. Ja rečem ovim rečem na hitnoj da ga za svega zamutaju, znaš, kao one boce, kao iz ovoga Bulajčevi filmova, znaš, na sutjecu. I nije ćeo skidat, on došao u Srbiju, neće skidat, zbog penzije. Hoće penziju. A ono 8. mjesec, kolon cijelu prošao u nezavoj, nikako neće skidat. Drugi došao. I kaže, brate, na noge ne merem, ali ruke ne mereš mi ništa, znaš. I kaže, ruke, ja se žive čovjeka ne bojim. I došao u Srbiju, došao kod doktorice tražiti penziju. Pita ga doktorice šta ti je, noge neće, a gdje te ravlo? Ja zavoj od vjetra nikom... A ja me radno, ti s doktorice pa pogađaš. Ja svojim rukama ne vrem nogama, ja ničim svojim ne vrem. A veli mu doktorica, veli, daj mu ruku, veli stisni me. Jebati meni majku moju, u te mjere kako ja nju stisnu, jebati me, sve mi muje jebi ko ne prde. Velim brate doktorica, kare, aj ti kući, kare, doće dopisnica za tobom, kare. I tako taj priča.